Hauzik numit yungba pung tari thoi tarak pagalonena Manipuri da pau taba phangbiragani. आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau Tripura da lai harob ge thoromai pangna pangthokpada Mukhyamantri Nongthoman Birena thagatpa phongdokhre Thangwai bet Vidhan Sabha Kendra ge MLA oiriba KS Joykisan Singh Congress gi suspend taukhre Rajya Health Director Dr. Kiran hairi Omicron chandopagi sahenglagli ba asi yenglaga hena section batangai fadre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi malemgi miyam gi aningba apamba sing thunganaba Bharat ki matam lakle Leibag asida Omicron variant lakpadagi COVID-19 gi anuba case hengalagli ba asi yenglaga ekhoi pumnamagna section si Vaccine kapa yarba miyoi singna athuba matamda vaccine asigi dose suna kapthok piu amasung atopa miyoi singbusu vaccine kapada mateng pangbiu Laiset asi ngakthona ba face mask upiu phutar ke social distancing thambiu mai mit amadi khutsa sengna hamdok piu COVID-19 amari lenaba e pau singidamak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga Manipur helpline number 038524116668 amasung 1800345381 phone tawbiyo Haujik mapungoiba pau Tripura gi Mukhyamantri Biplab Kumar Dev na Rajya aduda Manipuri singi yelamgoidigi lairoknaba laiharaubi thorom jokhatnaba honarib adubu Mukhyamantri Nongthoman Birena thagatpa phongdokhre Mukhyamantri hai Tripura amasung Manipur gi marakta yamna kuiraba matamdagi hauna Nochat na chanalonchat amaso itihas ke lamda asetpa mari lairakli ngarang pangthokiba lai harabu loichinbigi thorom aduda Mukhyamantri Biplab Kumar Deva masamak yaukhiba adugidamak Mukhyamantri na thagatpa phongdokli Tripura gi Avoi Nagar da laiba lining thop puthiba harau bungda pangthokiba lai haraubigi thorom adu Avoi Nagar Puthiba Welfare and Cultural Society Tripura na Manipur gi ukal amasung Tripura sarkar gi matenga loinana numit mangani chupna chathakibani lai harauba adugi matangda sili langliba society as advisor R.K. Tarunjit Singh na asumna hai Mapan Manipur da Jojaina na tariba Tripura gi Meitei Singna ipa ipu haktak tagi masagi Kristi kala Sanskriti ngakna lakli ngarang Ohonagor Puthiba laibungda numit mangani chathaba lai harauba loisingkre loisinbagi aroiba thoram aduda Tripura gi Honorable Chief Minister Biplab Kumar Dev Saruk Yaki Mahakalonena Tribal Welfare Minister Mebar Kumar Jamatia MLA Ram Poto Jamatia na chingba sakna reba miyosing Saruk Yaki Manipur Pradesh Congress Committee na Thangwiben Vidhan Sabha Kendra gi MLA oiriba KS Joykisan Singh suspend taukhre MPCC ge General Secretary Administration na thokpa Cherola Madhai Dolasi gi Disciplinary Action Committee na pukhalapa wafam sing kubna khanaraba matungda mahakpu Indian National Congress IMC dagi suspend taukhibani mako suspend tawbuga loinana Sri Joykisan dolgi primary membership oiramba adusu khudaktagi sanadre hairi Rajya Health Director Dr. Kiran hairi sandopagi sangyamna thuba Omicron variant leftna sandorakpana maram oiduna miyamna COVID appropriate behavior hena section ngakpa tangai fadre Masigi mathakta COVID ki vaccine dose na kaphongna basu director na appeal tawri ngarang Manipur da Omicron ge case kontrani thoi nongna thengna khibadagi Dr. Rajona wafam asi phongdorakpani masigi mamang da Omicron na khibe mi taret adudi naba fakhrabani amaromda rajya sta COVID-19 sandopgi sangsu lep na hengalakli ngarang oine mi seni kontra mangnongna positive oibi sangchada 13.8 ni haibe matam semi humpu laina asa nabde fagalaki naba fagalapki sangchad ma pudratre 10 ni pani hauji active case lesing amaga samri yang taret leiri masigi manungda general population gina lesing amaga chama phuni thoini leiba ke tai mafam singona rajya asida su COVID vaccine kapi thabak bapung phana chathari hauju phawda puna vaccine dose lakh kulhum doi lesing ma phudra manga samapan ma phudra manga kaukre masigi manungda ahanba dose lakh tarham doi lesing humpu chahung kun Anisuba dos da lakh tara lesing kun mathoi
493 कापख्रे मसी मनुंगदा प्रिकॉशन डोज ना 8,919 अमसुंग चैतरा 5-9 फाउगी मनुंगदा लेबा मियोय 19,900 वैक्सीन कापख्रे इम्फाल जिरी लंबिदा रेलगाड़ी चेनबी थौरंग अथुब मतमदा लोइसिलगनी हाइना केंद्रना फोंदोखरबा मतुंग ngarang सांगेंग ओइना सिलचरदगी तमिंगलोंग काइमाइदे लेबा गाइडनलिनो रेलवे स्टेशन तमना रेलगाड़ी चेलखरे इंजिन ट्रेन तो स्टेशन असि तमना लागलमबा मतुंग सिलचर तमना असो एंगाम याउदन हनखरे मणिपुर के चुराचारपुर जिला ता अदुगा मिजोराम गिना नोंपोक्ते किलोमीटर 93 चलक लेबा मफम अमदा ngasi जुहार हाखरे रिक्टर स्केल दा 3.3 यौन अयुक पुंग 8 yankanithoida yuhara do hakivani tabiriba pawasi akasbani imphaldagini Pradhanmantri Narendra Modi hairi malemgi miyamgi aningba apamba sing thungana bharat ki matam lakle World Economic Forum da wangang bada Pradhanmantri hai Bharat asi achoba sakti kagaloine na manglom da changsilakli Humudra mga subalaibak asigi ningtam palan tharom pangthopagaloine na COVID ke vaccine dose koti samga humpu kapkre mangna hai कोरोना लाइसेट के मतम दा लाइवाक असके नागरिक कोटी मरफु हेनबदा चेंगलेम न पीतुना भारत की तौबंग अम शक्ति अदु उतख्रे कोविड लाइसेट मनुंगदा मालेम अम हक्सेल अम हाइबा वाखलोंदा भारतना मालेम गे लाइबाक या द लेम न वैक्सीन पीतुना मियोइसा क्या गे पुंसी कनबंगम ख्रे महकन हाई मालेम गे ख्वाइदी साउबा गणतंत्र चटपा लाइबाक अम ओइरिबा भारतता गणतंत्र गी मपांगा कंखलंदुना मालेम गे मियाम अनौबा आशा अम पीबंगमले उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय दल सिंह वोटर्स के पुनिंग सिंह लैजबी थादुना वोट खोमी थबक कन्ना चथब हौरे दल के वर्कर सिंह तोंगान तोंगान लोन अमदि मीडियम सिजिनदुना वोटर सिंह मखोई वाखलोन सिंह होनब होनरी प्रधानमंत्री अमसु बीजेपी लोसिंग नरेंद्र मोदी नंगसी वाराणसी दगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के खुथांग द बीजेपी वर्कर सिंह वारी सानकी राज्य अदु मिखल की मॉडल कोदो कंदक सनब हौरब मतुंग द श्री मोदी ना दल के वर्कर सिंह वारी सानब असि हंदकिया सिना हनबनी लेबाग अस्ता हुजु फाउदा कोविड की वैक्सीन डोज कोटी 1.5 लाख मरी हेना कापख्रे हक्सेल मंत्रालय की पाउन हाई ngarang खतखता वैक्सीन डोज लाख 1,430 कापखी हाइबा मतम से मिय लाख 1,53 ना कोविड 19 नावदि फगलखी मसी थारगा नाबा फगलकपा अपनबा मसिंग कोटी 3,53,430 सुरे नाबा फगलपगी सांगसा 3.0 हौजिक भारत कोविड की एक्टिव केस 1,63,939 लेरी हौकिबा पुंग कुनमैदे मिय लाख 2,919 हेना नौना कोविड 19 पॉजिटिव ओइरखी पॉजिटिव ओइबिगी सांगसा 3.3 नि अमरोम दा हक्सेल मत्री मनसुक मंदावियान हाइरी हौकिबा था असि अहुमदे हौना चाहि 35 फाउगी मनुंगदा लेब अंगांगसिंगदा कोविड की वैक्सीन कापे खोंजंग धाउजिक फाउ अंगांग कोटी 3.5 रोम हेनबदा कोविड की वैक्सीन कापख्रे नहा ओरिबा अंगांगसिना वैक्सीन कापकी थबकता थवा यावना सरुक याबगीदमक मंत्रीना थागत फोंदोकली कोविड लाइसिट अवाबा चेथिंग चाउना मायुक नेरिबा महाराष्ट्र दा ngarang खकदा मिय 19,930 नौना कोविड 19 पॉजिटिव ओइखी राज्य हक्सेल विभाग की पाउना हाई हाइबा मतम अस्ता लाइना असन नाबा मिय कुनमरी लेखिदे लाइना असन नाबा मिय 19,930 नाबादगी फगलखी हौजिक राज्यदा कोविड की एक्टिव केस 2,63 हेन लेरी मसिग मथक्ता ngarang खकदा महाराष्ट्र ओमिक्रॉन की अनोबा केस 19 थेंगनखी केंद्र के साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाइदी CSIR नौना पोथोकपा डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी रेलगाड़ी की दावा सिंह अमसुंग एसी यावबा बसिंग हाप हौरे मसिना कोविड लाइनागुंबा लाइसेंसिंग लाक्सिनबदा चाउना मतेंग ओइरगनी महकना हाई UVC डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी असि रेलवे पार्लियामेंट हाउस अमसुंग एसी यावबा बसिंगदा माइपांगना चांगिंग चथरबा मतुंगदा सिजनबनबा थौरांग तौरकपनी डॉक्टर जितेंद्र ना CSIR डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी असि सिजनबगी मतांगदा फोंगबा गाइडलाइन अमसु रिलीज तौखी लोइसिलाकपदा कोविड 19 नंगाथोनबा वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपा फुतरुक लामना लेवा खुदसामदी माइमिट तरुतनाना थंबा हाइबा अचम थौंग सिंगा सिंगांगना चटपिनबा अमुक हननिंग सिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक हना त्रिपुरादा लाई हरौबी थरोम माइपांगना पांगथोकपदा मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेना थागतपा फोंदोखरे थांबे विधानसभा केंद्र के MLA ओइरिबा केएस जोयकेसन सिंह कांग्रेस तगी सस्पेंड तौखरे राज्य हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर केरा जोन हाइरी ओमिक्रॉन संदोपगी सांहनगलगलिबा असि येंगलगा हेने सेक्शन बतांगाई फद्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइरी मालेम के मियाम अनिंग अपाम बसिंग थुंगनबा भारत की मतम लाकले पाउलोइ जाई